Evo mene opet sa ovom. Dobar dan i dobro mi došli. Ko što znate, ja zovem se Amir Nišić. Ja sam inače bio energoterapeut, life coach, kako se to narodno, sad neka moderna naziv, za čovjeka koji želi podijeliti svoje životno iskustvo i svoja saznanja sa drugim ljudima i pokušati pomoći da preguraju i prežive neke situacije u životu. Da nauči razlikovati šta je dobro, a šta nije dobro. Da svoju djecu nauče prije svega. Osnovna stvar je da nauče, da djeca znaju šta je dobro u životu, a šta nije dobro u životu. Dakle, ono osnovno što sam ja htio da podijelim s vama, da svrstavamo neke naše osobine na pozitivne i negativne. Znači, ljubomora, zavist, mržnja, šta znam, pohlepa, prevrtljivost, nestabilnost karaktera. Jednostavno to su osobine koje nam ne trebaju i koje trebamo iskorijeniti. Jednostavno trebamo iskorijeniti i prvo od sebe, pa onda i od svoje djece, jer djeca uče od svojih roditelja. Djeca posmatraju šablonski kako se roditelji ponašaju i na taj način se ponašaju oni. Dakle, djeca su naše ogledalo. A ono što je bitno nama u životu je dobrota, ljubav, milosrđe. Ono što je onih 10 Božjih zapovijesti. Je eto jednako to je osnovica svake i religije, vjere i svakog društva, trebalo bi da bude. Međutim, nešto je tu krenulo naopako. Nešto je krenulo naopako i mi smo svjesni toga i sve smo bolesni. Zašto? Zato, dragi moji prijatelji, zato što smo mi totalno promijenili svoj način razmišljanja. Biti dobar čovjek je danas jako rijetko. Jako rijetko je danas biti dobar čovjek, i kad se pojavi neka osoba koja hoće pomoći drugome, koja voli pomoć, koja voli sebe i ljude oko sebe, to je sad čudo. To je toliki izuzetak, toliki endem, da je to jedno ravno čudu. Zašto? Prije 30 godina bilo je kontra. Jer izroda je bilo jako je bilo malo kriminalaca, jako je malo bilo lopova, bar u našem okruženju gdje sam ja rođen, gdje sam odrastao, to je naša bivša Jugoslavija, gdje se znalo ko kosi, a ko vodu nosi, znalo se da se zakon mora poštovati, znalo se da će biti kažnjen svako ko prekrši taj zakon, bez obzira da li je sin od direktora ili sam direktor ili običan radnik. Znači, kogod je prekršio zakon, bio je kažnjen. Znači, bez obzira ko je i šta je. Čak su i oni koji su bili na većim položajima jače i strožije kažnjavani, da bi ljudi drugi vidjeli da nema nedodirljivih. A danas je kontra. Danas ako imaš para, ako imaš kuma u policiji ili u sudstvu ili bilo gdje, možeš raditi što god hoćeš. Niko ti ništa ne može. Nažalost, to djeca vide, ponašaju se šablonski poput nas, dakle nema poštovanja, nema respekta, nema od patriotizma pa do tog patrijarhalnog vaspitanja. Sve se pomjerilo, ne postoji porodice ko porodice. Jako malo čistih porodica ima da kaže, slušaj, porodice na okupu svaki dan posle posla, sjede se večeras zajedno ili poruča se ili za vikend se vide pa sjede. Ne, svako živi svoj život. Zašto je došlo do uvećanog razvoda brakova u vrijeme korone? Zato što ljudi nisu navikli da žive jedni s drugim. Žive jedni pored drugih, 30 godina ne poznaju se. Dragi moji prijatelji, ako sad gledamo to iz ove perspektive, znači da je krajnje vrijeme da mi tu nešto mijenja. Ja sam ponovo u prirodi, načeo sam malo potešku temu, a u stvari htio sam reći da je jako bitna stvar da uvijek radimo na sebi, da uvijek probamo pobijediti vuka zla u nama. Znači, u nama postoji vuk dobra i vuk zla. Znači, ako hranimo vuka dobra, dobro u nama će pobijediti. Ako hranimo vuka zla, a on se hrani zlobom, mržnjom, ljubomorom, pohlepom i svim onim ružnim osobinama koje čovjek može da ima, znači to zlo će pobijediti u nama. Ali ti kažeš koga šiša pa nek pobijedi, šta mi ko može. Da,
ali onakvu energiju kako šalješ od sebe, tako dobiješ nazad, pa kad se obije o glavu to što si radio, onda udariš dupetom u ledinu i razmisliš. To je jedna lijepa pričica za koju sam htio podijeliti s vama. Kaže, osnovna tema je ljubomora. Ljubomora, baš ne želim nikom poslati nikakvu poruku. Ovom pričom govorim u globalu o ljubomori. Ako kažemo da iz ljubomore čovjek ubije ženu i žena čovjeka, i ako kažemo da iz ljubomore čovjek presudi sam sebi, ili ako kažemo da iz ljubomore žena bude maltretirana 30 godina ili muž, ako kažemo da je ta ljubomora uzrok raspada mase veza i mase brakova, ako kažemo da su zbog te ljubomore i djeca nesretna, onda ne možemo nikako reći da je ljubomora znak ljubavi. Ljubomora je zlo, ljubomora je bolest koju se trebamo čuvati i koju trebamo pobijediti u sebi. Posesivnost, nesigurnost u sebe, to su dva uzroka ljubomore. To su dakle uzroci ljubomore. Nije uzrok ljubomore ljubav prema nekome, pa ti njega voliš i hoćeš da ga zaštitiš i sve to, ne. Ljubav je nešto sasvim drugo i sasvim kontra ljubomore. Ljubomora vam je, dragi moji prijatelji, zlo koje prouzrokuje kompleksne vrijednosti, prije svega, pa onda posesivnost, što su još gore osobine kod ljudi, pa onda želja da se neko prilagodi tebi, želja da se taj neko promijeni tebi, a za Boga u vezi si s njim zato što se sviđa. I šta sad ti trebaš promijeniti kod njega? Šta ti želiš promijeniti kod te osobe, a sviđa ti se? Ne, dragi moji prijatelji, ljubomora je bolest. Eto, uvijek ja dođem s vama sa osmijehom i odlazim sa osmijehom i puno vas volim i želim od srca svako dobro i sve najbolje, zdravi mi, sretni i veseli bili. Od srca vam želim jedan lijep i ugodan dan. Mi se vidimo srijedom u 20:30 na našim grupnim terapijama, besplatnim naravno. A tamo na mojoj stranici sam ostavio broj telefona na koji možete da se informišete vezano za privatne terapije. Naravno, prije nego što me pozovete, trebate mi poslati poruku da bi ja mogu zakazati telefonski razgovor. Ja sam zaista puno zauzet i ne mogu se javiti uvijek na telefon. Eto, puno vas volim, ljubim i grlim. Dođite mi na besplatne grupne terapije, dođite da se družimo, da podijelimo lijepa iskustva, dođite na iscijeljenje, prije svega najčistijom energijom univerzuma, i podijelite sa mnom vaše iskustvo na tim besplatnim grupnim terapijama. Ljubim vas i volim i želim od srca svako dobro. Sretni i veseli, zadovoljni bili uvijek.